Langparpan diuriarong along MSC Pawan Kumar Raya Pan aningkang samse kecepaklang. Kupili konstituensi angkang kedo Langparpan diuriarong aradatum MSC Pawan Kumar Raya Pan aningke phope alam perangki ang nutang pachinidun. Ningkan pho MSC Mandera Pitarat apan kerap awe pusi ning Jepon. Aradatum aning dupen kecepaklang kedamtang ningkan pho KASC MSC Kilegahut BJP pen kecepahaidun Pawan Kumar Raya Pan aradatum thurpaksi keongdung awot pen pehaidun lo. Bon sitame Pawan Kumar Raya pini arni anta rada pan thanga kera babelang lapenan chota kalilang kili gahut alang rong rada pan kacecak tekang alam anta cepepleng tek tepusi rong rada tum perang kia tum apanang pachinidun lasi non kewang GR ni KASC MSC kili gahut ke Pawan Kumar Raya pan vot pitek thelo pusi rada tum chethan renti phelang pipen bidasing teron Malong News. बोले कि हम लोग के मान लो कि रास्ता मिलल राबिस वाला पवन कुमार बनौलन ओकरा बाद हमने के बूढ़ा पेंशन एक बार मिलल वो बंद हो गई। किसान निधि एक बार पौनी जा वो बंद हो गई। इसके बीजेपी के आने के कार्यकाल में रास्ता हमें मिला, किंतु रास्ता बोले थे कि PMGY में दिया जाएगा, अभी तक क्या हुआ तो इसके बारे में हमें इतना खास तरह पता नहीं है।